Dobrodošli na kanal Srpska pasta. Danas radimo video o čudovištu iz Borskog jezera. Uživajte! Legenda o srpskom Loch Nessu iliti svojevrsnom čudovištu iz Borskog jezera decenijama ne napušta stanovnike istočne Srbije. Priča o bezobličnoj senci sa krilima i konjskom glavom koja izlazi iz vode i zastrašuje ljude široko je rasprostranjena, a sve je prema sada već čuvenoj urbanoj legendi počelo kobnog dana kada su se jedne večeri u Borskom jezeru kupala dva mladića. Naime, za srpski Loch Ness prvi put se čulo krajem 80. godina i dan danas se kolaju priče o njemu, iako istini za volju, bez empirijskih ili bolje reći zadovoljavajućih objašnjenja o mističnom čudovištu. Stanovnici okolnih sela pričali su da njihova stoka koju su dovodili da se napoji na jezeru misteriozno nestaje čak i tokom dana. Veliku ovetinsku životinju koja živi u jezeru prvi put je prema legendi pomenuo neki mladić pod imenom Marko, koji se navodno najbolji drug Milan utopio dok su se zajedno jedne večeri kupali u jezeru. Kasnije su, međutim, mnogi to odbacili, povezivajući njegovo trabunjanje, kako su ga nazvali, sa njegovim mentalnim stanjem. Stanje mu se ubrzo, legenda dalje kaže, u potpunosti pogoršalo, te je navodno išao noću uz obalu i molio čudovište da uzme i njega, da bi konačno završio u sanatorijumu. Misterija čudovišta iz Borskog jezera mučila je stanovnike istočne Srbije godinama, te ne čudi što su zastrašujuće priče čudovišti iz Srbije stavili u red sa legendarnim čudovištem iz Loch Nessa. Mnogi su bili do te mere znatiženi da su sami noću odlazili na jezero, ne bili se susreli sa čudovištem. Tvrdnje starca Milivojara, međutim, potvrdile su priču o postojanju čudovišta. Jedne noći krenuo sam da lovim soma i neka podvodna struja me iznenada odvukla prema sredini jezera, tamo gdje je najdublja. Bila je mesečina neka kao reflektor, kao da je onaj gore upalio, pa mi lampa nije ni trebala. Voda mirna, ogleda se mesec, divota jedna. A onda mi se iz čista mira za čamac zaljuljao toliko da samo što nisam ispao iz njega, uvereno tvrdi on. Starac je na mesečini video ogromno čudovište, kao dva njegova čamca najmanje. Ličilo mi je na neku veliku ribu sa krilima i glavom kao kod konja. Pljusnuo je nazad u vodu, a ja sam pao u čamac onako poluduć. Ležao sam onako, pokrio glavu rukama, a čamac se tresao kao lud, reče on. Sve je to trajalo oko minut, a čamac je posle postao da se smiruje. Starac od straha nije smeo da spusti veslo u vodu i tu je dočekao zoru. Posle toga nikad nije seo u čamac, niti otišao na pecanja, tako da je priča o čudovištu iz Borskog jezera, poduprta raznim pričama, postala je urbana legenda koja se decenijama prepričava. Nema čoveka koji živi u istočnoj Srbiji i šire da nije čuo za čudovište. Došli smo do kraja klipa, ljudi. Javite mi u komentare vaše mišljenje o ovome i nadam se da vam se svideo klip. Ako jeste, ne zaboravite da se prijavite na kanal i lajkujete klip. Time zaista pomažete kanalu i uživajte.